Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong mutawag sa Gothong Southern Cebu Branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila Branch 527-6977. May igsoon atong takna alas 10:47 ug ang maong time check dalit kanato sa Julie's Bake Shop. May igsoon alang sa dugang kasayuran o baka buot mong padangat sa tuang sa inyong mga komento din sa atong programa. Palihog padala lang ang inyong mga suhestyon o mga mensahe sa atong pagtuki hotline sa numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o ang atong pagtuki mobile sa numero 0920-415-3307 o baka sa 0932-859-5919 o baka ipadala ang iyong mga komento sa ato ang Facebook account sa www.facebook.com/rafi.org.ph o baka sa atong Twitter account at rafi.org rafi.org.ph mga igsoon. Okay, so yes Ma'am Nance, base sa gipasabot. Okay, naadi ay sa linya no si Ma'am Nini Cabairo, ang editor-in-chief sa Sunstar Network Exchange. Yes, Ma'am Nini, mayong good morning. Hi, good morning, sir. Yes, Ma'am, kuyog nato karon din sa studio si Nancy Cudis. Hi, Nancy. Hi, Miss Nini. Mayong buntag. Yes, Ma'am, si Tats Daini, no, ang kuyog na dinhi karon sa studio. Ma'am, bago lang may nagistoryahay ni Attorney Uwano niya kanang among gistoryahan ng kabahin sa cybercrime law. Ma'am, unsa may imong ikasulti kabahin ining balaod nun? Hello? Yes, ma'am. I cannot hear you very well. Yes, ma'am, sorry. Ma'am, what can you say about cybercrime law? Okay. Yeah, this is a cause for concern sa among journalists, no, kanang sa media. Libel has always been a threat manggod to the practice of journalism. And monang reason na ang media organizations have been calling decriminalization of libel. Ang nahitabuaning law, instead of promoting decriminalization or supporting that direction, iya hinon gi-expand to include kanang material sa internet. So, ako nang gitawag na great irony kaya instead of moving towards decriminalization, i-expand din niya. And not only that, ipasakan pa gani ang penalty under the law. So, it's really cause for concern para sa mga taga-media and even those in social media. So ma'am, kining maong balaod nun unsa man ni nakaapekto labi na gyud sa atuhad no diha sa media sa pagpadangat sa mga impormasyon no online ngadto sa kalibutan. Sorry may igsoon no namatay itong linya. Tawd atong mobalik ra si Ma'am Nene Cabairo. Okay, yes, while maghuwata ni Ma'am Nene, Ma'am Nance, yes, sa imuhang bahin, isip sa ka-vlogger, no? Unsa man ni nakaapekto, ma'am, sa imuhang day-to-day nga trabaho, labi na gyud diha sa atong pagpadangat sa mga impormasyon ngadto sa atong mga katawhan. Sakto silang Sir Tats, no? Silang Miss Nini o si attorney nga usag yun ni kadako nga concern alang sa mga vloggers, computer users o social media users, no? Dili lang katong permi, even kanang ordinary lang nga aduna nay account not necessarily nga legitimate o kanang vlogger gyud ka ikaw ray maapektuhan, even ordinary persons nga nagamit og adunay social media accounts kanang makaapekto gyud kay kanang it will prompt us, no, on to be extra careful sa atong i-post sa Facebook, sa atong i-post sa atong blog o sa atong i-tweet kay kung maka-retweet ta og libelous statement, that will affect us under the law. And then if mo like lang ta katong sa magiingon ni attorney,
like ta og post nga dili ato ang post pero ni-like lang ta Ni-like lang ka. kay more expression ba sa ato ang gibati bahin ato nga post unsa may is it libel ana so ang question karon is klaruho nato unsa gyud ang what constitutes libel kana daghan pa kayo pangutana bahin aning libel unya ang nakakuan pa gyud ang punishment pa gyud is very very harsh kana if you cannot define the libel the what constitutes libel then ngano naka-come up man ka nga ani nga mga punishment. So delikado sa din ni ma'am sa ubang mga ordinaryo lang tao Yes, no nga oo. kana katong giingon nimo nga kung mo like lang no sa maong mensahe sus pwede na siyang makiha no. By the way, mga igsoon, balik ta, no? Naa sa linya si Ma'am Nini Cabayro. Yes, ma'am. Again, good morning. Ma'am, how will the provision of the law no, affect the flow of news information in the online world? They now have to think twice whether mo like ba sila or mo comment. Kaya basig malibel sila. And it's coming out now sa social media. Sometimes binuang lang na, uy, malibel ka ko ani or ano, but really, subconsciously, naanay fear ba? And that's the danger of libel, manggod. Lagi siya chilling effect on journalists and other people, authors, you know, who post or like or kanang post comments, no? Kanang mo nang danger sa law actually that is that vague kayo siya. It can be interpreted in many ways. Kana the question, kung mo like lang ko sa Facebook, is that libel? Am I liable for libel? Si Sandra Gingona said, yes, you might be liable because vague lagi ang law. And then there's another thing, kana bitaw mga ang law wa man gina siya retroactive effect unta, di ba? Pero kanang imong gi-post sa imong blog, let's say a year ago. Last year pa na nimo gi-post. Pero karon naa pa man sa imong blog. So mura siya live pa ba? Published pa siya until now. So you can also be cited for online libel then. Kay naa pa man. Although it was done a year ago or years ago. Manang kuan lang sa new law kay daghan siya mga vague provisions. And I think this is dangerous. On your question, sa flow of the news, yes, we have to consider this, no? In fact, that kanang gahapon, ang, wait na, let me open it. Ang CCPC, this is the Cebu Citizens Press Council, issued a resolution. Ang resolution nila questions the provisions on internet libel in the new Cybercrime Prevention Act. So, here is a position na from the Cebu media, and not only Cebu media, kaya na may mga private sector representatives sa aming council. So, this is already an expression of concern and a call to action. Kaya ang ilang gisulti, ang council says that it strongly and earnestly asks the President and Congress to review the new law and amend the objectionable provisions, especially those on internet libel regarding definition, penalty, and the power of the Department of Justice to shut down a website. Kining last action, kining ang DOJ, pwede ra mo shut down og website. That's really dangerous. It, actually, it's prior restraint on media, no? Or on any person. Kay pag i-deny nila ang access or i-block nila ang access to a website, in effect, murag non-publication na siya. Murag kung sa newspaper pa, ni gawas ang paper. Gi-stop ang presses. So during martial law, moment to ng government would stop the presses and shut down newsrooms. So murag in-ani sa di siya. They can easily block access to a website. Ma'am, And, yes ma'am, go ahead. There's no intervention even by the court. I mean, di manggali i-present ang evidence to the court wherein at least ang judge will have to be convinced of the evidence. Kini, the DOJ on its own can decide to shut down the website.
Okay. Mo na siya tats ang Yeah. danger sa ano So makaingon tang po nga ma'am nga kami nga mga simple lang nga mga user no og Facebook posible day kayo nga kung wa mi kahibaw no sa balaod posible day gyud nga makihatan ining libel. No, lagi? Yeah. Kasi that's really scary ba? Mao gyud. Unya ma'am unsa may kuan ron mga action karon nga posible na tong mahimo kay batud pa sa amo ang na research dinhi mo take effect no? Di siya October ang maong balaod. Ang, effectivity? Oh, sa Yes, kanang kuan man good, 15 days after publication, then mo take effect siya. I think October 7 or 8 or 9, di kay ko sure sa kuan, no? But the thing is, wala para ba na siya implementing rules and regulations, Wala pa. IRR. Mhm. And I think the body that will craft the IRR will start meeting in the second half pa of October. So, although the law will take effect, no, kuyaw kayong na mo file dayon og case, no, pero wa pa manggoy IRR, so Yeah. dapat ayaw sa, and then we're hoping that since there are now 5 petitions before the Supreme Court, Mhm. we're hoping na ang High Court will issue a restraining order on implementation of the law. Ma'am sa inyohang mga grupo karon unsa may mga gihimo ninyo nga mga lakang aron mapadayag no gawa sa mga petisyon karon kamo no sa mga dinhi sa lokal na abay mga kalihukan diin mapadayag nato ang mga dilipuyon sa maong balaod nun. Well, ang first thing yun is education. I personally think gani na, we don't need this law. Of course, kanang there's a lot of statements that come out of them irresponsible. Some even kanang makonsider ni mo hate speech, so on. Pero ang ako is education man gid ang kinahanglan sa mga tao. Mhm. So it's education about your responsibilities as a communicator. Mhm. On a different platform, which is online, no? And also I would recommend, and I suggest this gani within Sunstar, kanang let's read the law, let's try to understand it. Kay namangyud ka ng, well, I'm glad gani na nanay legal effort, no? Questioning ang mga petitions in court. But there are other things we can do, and one is kanang ang education yet is to help inform people about the ramifications sa online. I'm glad gani na naaning opportunity, no, that to talk to the public about this. Kay kinahanglan gyud na to ni study ang atong responsibilities and the regulation that the government wants. That's one, no. Another is kanang nalagi call karon ba na it makes you wonder mangod na naning new law, it makes you wonder na ano atong legislators mo pasang maglaw balaod na murag wa man gisudyuan og maayo. So ang question is kanang now they're saying like si Escudero is now saying na ipa-revise niya ang law. So murag kuan ba na afterthought bitaw, but come to think of it, why in the first place did this law come to pass? I mean, was it was passed? Mhm. How did that happen? Na apparently why public hearing? And no study bitaw on the impact of the law on journalism and on ordinary citizens using the online sphere. So maybe we also have to watch them. Kanang tanawon gyud nato usa may gibuhat di ay aning legislators, how do they pass the law and what are the steps involved di ay na nahitabo man ni siya. Yeah, kay wala gay kayo'y effort nga ma-consult no ang mga grupo nga adunay nagtan-aw nini. Yes ma'am nini, ma'am one last question na lang. Yes, Unsa may mga kay ko kaklaro sa imong ha? Yes ma'am. Okay ma'am. Ma'am, unsa may changes karon sa Sunstar Network Exchange kining pagpasar sa online libel? Kuan, nothing, no? Because I personally question the rationale of this law. So, as to changes in procedure, nothing. But what we're doing is really studying